Anya laki din! Nyamot tan ti kastoy? Ay, apo aya! Apay manan bakit? Anya manan ti pagungong tang bigbigat. Ay, Di ka makadlaw. Iwat mo lang ti mangmangag. anya? Kit no nakaululimag ti karubat Si lang ti sumano bigbigat. Anya. Kasanumat ngamin. Ti planggana aginatang ko idinaminsan nga aldaw, awan manen. Anya. Hay, amok no, sino tinangala? Naglaing at talaga dayjay nga agala iti saan na ako kwa. Gapulaang ta di tarwar ti banyo tayo, dagasin da mo ulatan ti planggana saan damot ako kwa. Kit. Asino ko mangay mati mangala. Asino pa'y kuma? Ti bakla akaruba tayo Anya. Wal, isulaang ti amok ang naglaing nga agala iti saan na ako kwa. Ang, sa bagay, dapat ti may sang amok akas tamo laang ti aramid na kay. Bakit? No sana day dya abakla ni Lorna. May samot day dya na laing nga agala iti saan na ako kwa. Iso nga ultimo planggana katakawin da. Ay, apawan niya laki iday nakaruba. Ukis ti sabamkit di Pagan ano kay kumamang alaan di taplangganam? Ay, kunwari ka pa. Amok asikala ang tinalaing nga agala itisan mo ako kwa. Anya? Oh, anya nga rin tinakitak, analabaga planggana iti banyo yo. Sige man? Nalabaga. Kat no plangganak day jay. Planggana ka dyan. Iso day jay ti mapukpukaw a plangganak. Talagang nagtatakaw ka. Hoy. For your information, nabayagan day plangganak. 2 bulan nang tinapalabas, manipod ginatang ko day jayan niya. Ay, jaklapat dyan. Iso day jay ti mapukpukaw a plangganak. Saan ka man nga, kasta-kasta no, di mo kayat nga agpinungot ta? Anya? Hay! Di ka pa'y kidi makagatang mo't iti bukod mo a planggana. Urayan niya ti bagbagam. Inakalaan ti planggana iti banyuyo. Ha? Naglalaingam ngay kuma. Che! What? Ay na bakit? Nakababain lakit di iti karuba di nga inaramid mo. Kanya kumangay ti nakababay ni Jay. Inalak tamairo pa akmet nga iso day Jay ti plangganak. Unay ka na ya. Agtatakaw day Jay bakla. Isun sa laang ti bakla dito yung lugar tayo kas Jay ti aramid na salbag ki idi. Kasano ko maibagam nga iso day tatiplangganam mapukpukaw. Kita ama, at damat nagan ni bakla ang nakatatak dita. Oho! Kay kabkabil na kit di isut patsyek. Mabigbig ko talaga. Daytoy, ti mapukpukaw a plangganak na awatam. Ay, jak amukan ka. Sak nga asawam ti mababain iti kasta nga raramidam. Anya? Bigbigim matan ako ko am ti saan mo ako ko. Lakit din na yan. Anya nga iti naramid na. Inala na lata talaga ti plangganam iban nyo yo. Katuan Hay, agbibigbig ti loko. Ay na nagmayat lakit nga isa gunot. Di pala sa gunot nga rod. Dandanin. Ay, sakpay lang mo ti pabasulan na nangalakan iti planggana na. Patsumot day jay. Pudno nga ta nga da palanggana na mapukpuka. Wano? Talaga panggap na laang di palangganam. Day tangarod kat. Ang payamon inala naman ilatan ti plangganak. Nabigbig na kano ako kuha na day jay. Syakla ti pagaramida na itikas jay. Ay. Awan ti ado-ado sao. Isa gunot ko isublik iji balay ta. Maaramid kumitkit di day taken kuha na. Isun na lang ta, liklik-lika ka rin ta makiap-apa. Diyak kaya ti may issue dito barangay. Nang runakit, may papanlang iti planggana. Ano ako, chip? Ay, sana mabalin no siya. Saan nga agkuri kanyak iti humble itapanawan. Oho! Wow. Humble nga. Nagoyong kamatan, my friend. Ay, wana. Ita nga minapanawan. Nag-humble ka. Kasla iyad, adada mo't apagar-aramidan da kay gisan na siya at. Oo, correct ka dyan. Iso ano kasapuran nga gisagunot iti tao. Wano mang tungpa. Aramida ka. Ha? Ba't titak ang nauyungak? Apay kapon. Anya lakit din.
Aw, sapay la kuma, taagletag ti mo. Nay, ay, mabit man lang mareng. Bigat nga magong ungot ka. Apay, anya manan ayat pagkaskas taam. Ay, kasanumot nga minantay, idi na minsan. Palangganak ti mapukpukaw, sa ita, tabo manan. Ay, anya lakit din. Anya? Amoyaw, day jay abakla, ante. Nagalas at talaga ti ugali day jay. Taapay. Iso ka di, tinangalay ti tabo asap sa pulam. Isu nga min tinangala iti plangganak anapukaw. Isu masigurado. Isu manan tinangala iti mapukpukaw at tabo. Aya, Wan! Talaga pagpungpung tutunak day jay abakla. Mapanak man iti banyuda. Total kat adda ijay ruwar ti banyo na. Nakita ang titabok ijay ante. Sigurado nga adda man na ni jay. Abay, nasino di bigbigan nagpukpuk ka o baka ay, dayjay man amareng. lutag mo tinawad ang ipukpuk ka na. Ay, alaki din sa lutag. Ay na, nakunana, di pala ka no agletag no, sino man tinangalay ti tabo da. Kanya, amangan kedimat no, inayayam na kiti anak na. Sa ita, basta na ta nagpapabasol, di ka roba. Ay, nagalas mo din ng ugali na, nyalaki din. Daitang arod kat. Ay, sapay bigbigat nga agpukpukaw jidang nga. Sino ti papabasulin na yan, bakla? Wain, sigurado anapan manan ijay ayan di bakla. Napan naman nga ta nagsasawanan. Ay, nagalasang. No siyak ti pabasulin na, siglutik kumakag. Ay, dahil diya kinakutong na sauce, nalaki din. Naguyong kamutin, lakay? Kadwan, marwam no kasya baybayam lang. Nilaki din. Naglay nga mang bigbig iti usar ti karoba. Sinalay. Anya? Sakmanan ti pabasulaman ang ala iti mapukpukaw at tabuam? Ketwan, si kalaang mo tinaglaing nga agala iti saan mo ako kwa, sana ya. Hay, nako, madin sakit dia. Madi. Madi tarupa ma. Ammom si ka ha, nagala sa talaga ti ugalim. Idida mo, planggana ti mapukaw ijay balay me. Sa ita, tabo manan. Anya laki din. Hoy. Ada pamaneknek mo, asak tinangala, aber? Ay uray awang pamanagnak ko asika tinangala. Amuklatan asika. Gaputa, sika laeng matikas na ti ugali na. Ganon? Hay! Uray anya pa'y ti bagbagam. Inakalaon ti tabok ijeban New York. Ops! Nagpuskol matan tarupam, no kasta ti aramidam. Ang mga no awan matibapukpukaw nga usar mo Talaga lang nga panggap mo pagdiskitaran na kiti usar ko Agraraman! Ha? Pagan ano ko maapagdiskitaran ka no bilang laan? Hoy! Hoy! Saan nak nga ipadpada iti aramid mo, danga! Makastamat lang at tila papabasulam. Nasaysaya at laangan no yinig mo amin nga adda ijeban nyo. Anya? Langgana, tabo, wano anya pa'y dita, yinig mo, tapnusan na tila mapapabasol mo na adda mapukaw. Ay apo! Naglipit lang nga rodon diti unag. Kayat mo! Yunag ko pa'y amin nga dadyaban nyo. Ay, amom randay. Imbadek mon samot tinday tapanunot mo. Salbag ka. Anya? Ay apo bakit? Ibagbagak lang nga rodan ti pagsaya atam. Nagadukat nga! Sak nga ro ti mababain iti kastangar aramidem. Nang ro na kinibakla. Tanamidwam a pinabasol nga iso tinangala iti planggana ken tabo ang mapukpukaw. Isulang mo tinagalas ti ugali na dito'y lugar tayo. Asino pa'y kumangay? Anya nga ti amom. No inayayam dagiti anak ta. Amom matan ti kinaalikuteg da. Amin nga usar. Aramidan da ngay ayam sana ya. Ay, basta! Napigsa ti pakinakam ko aday jay abakla tinangala iti tabo ken plangganak. Period! Nay. Awan matan tinalab
labaga apantik nga insampay ko dito'y asidagtipan nyo. Ay, awan manan. Adaman na nga kasan. Bakit? Bigbigat. Anya ti bagbagam aya. Kaya po, Awan manan te pantim nga insampay mo kunam. awan lakay. Adaman na nga kasan. Ay naapaw. Ultimo panti, akasundan. Abay, saan nga ta makagatang day di abaklay ti pantina? Anya? Ay unay kan maring. Apay masigurado man ni bakla tinangala iti pantim ang mapukpukaw. Ay apo, asino kuma? Isulaang matinaglaing nga agala iti saan na ako kwa. Anya? Ay na, mapanaklay di banyuda, ta makitak tinalabaga apantek, ay matungpak day di abakla. Day to'y dapan ko ti usarak ko naktumay. Ay. Ha? Tsak amukan ka maring. Makaamu ka man langan iti biyag mo. Oh, apay day ta nalabaga apanti nga imet mo, Lorna. Ha? Napan ko inakas di si dagtipan nyo damarin. What? Ay na, kasta unay nga ungot na si ka. Sigurado asi ka man ti pabasulon na nangala iti pantina. Iso nga isabit mo da ito ijiban nyo, tapno makita na kat alaan na. Hay nako, sigurado at adamanan ang makaungit kanyak dahil no bilang laeng. Bayam ta high blood ta maunat. Napan ko impunas-punas di ta pantina iti sabawil iji igit ti karayan. Anya? Ay, nako. Ikaw talaga. Ay, sigurado magatlan ati apet na nausaran na dahito. Nasaya at kadino kasta, tapno adamaganab na iti kinalaing nang agbigbig iti saan na ako kwa. Ay, nako. Inahin mo pa ikit di ati kinalaing na nga agpabasol iti ka aruba na. Kat iso. Iso dahito apanti, ipan mon ijiban nyo. Tapno dagos ang makita na noomay. Sigurado ang mabigbig na dahito eh. Ta nalabaga apanti na mapukpukaw ang ibagbagana. Ay salbage! Oh, nangalami ti data nalabaga apantim nga, bakit? Ah? Ay, nakita ka nakasampay ijay ayan ti banyo da bakla. Inala ko na. Kat, masigurado nga rod nga iso data di pantim ang mapukbukaw. Apo! Amok nga iso daytoy. Kita man ni. Oh, adaribon na iti sango. Ken adabatit nga abot na iti tenga. Nan kita man. Tatakaw at talaga day abakla. Hay! Ha, pakawan. Ay, tila mabigbig-big mo mo't maring. Kasanon ngay, no saan gayam aday ta di pantim ang mapukpukaw, oh. Ne, apay, nagtangken mo tinday ta ulom randay? Ni, Imbagak lang nga rudan nga iso daytoy. Iso daytoy, mabigbig ko. Apay, saan mo alalagip? Daytoy ti pantik nga imbabam. Idi nga madamang aglutluto ak iji kusina. Ngay may ka nga ipapilit mo ayala ta. Oh, ta imalaldawan. Si kapay din ang ikat iti pantik. Sa ita, saan mo mababigbig? sumardeng ka nga roden Nakababain ka dagiti ka aruba. Mangigdaday ta nga ibagbaga, manyakan. Pag-iisi takking ka. Kas lang amin kanunungan pay lang amin day jamot abakla. Hay! Nakman la agdigusan. Ha? Daytoy ti usara ka pantik. Hmm. Padasim ti agkuldit-kuldit. Ultimo, Anya? agkuldit ka ta bekelak dayta. Dayta la ulit, dayta. Anya lakit din, ayan. Kat, anya ngay, napan ka din inala ni Maring ti pantina ijiban nyo yung mare. Hay nako, oo! Wen, nasirip ko itay. Ay na, kasta unay ti panagin inayad na anapan na ngala, ijiban nyo. O saran na aday jay. Ay, sigurado Magatlan lakit iti sinalit nga apet na takitaik man. Husto lang, tapno agnakam. Anyat ammo, no agnakam, kat saanan nga umay ditaban nyo, nga umay agbigbig iti usar mo. Ay, sapay lang ko mga ruta kasta. Urayan taman no niya maibagana. Makaraman iti sa bawil to, kisa ba nga apit na, salbag! Anyamutan. Apitan nagkataltikwak. Ay, Anya man yun ay ti parikot mo bakit? Itay ka pa ila, kumanod ko di takwam. nagatal nga raw lakay.
Ay na. Amangan kit dimat no di pantim tinagatel ah. Ah? Usubam. Takitaan man. Ay, usubok man nga paiso. Ha? Itakla nga napansin. Nagadumot to na budo-budo ti. Ha? Sa bawil matlakay. Anya? Na. Nay, wanyag pa iso. Budo-budo ti sa bawil. Ay napo, nagatal na day ta. Ay, so madlagaya makastaw na yung gatal ti kwak. Amok no sino ti akin aramid iti daytoy. Dayjay bakla. Anya? Og sagana dayjay. Anay ko, naggatal ti kwak. Orela, limtigan iti ka kukudkud lakay. Ay, no. Sakti mang kudkud bakit? Ah. Ay, kwa, gunggunam kit di ah. Day ta ti maganap mo. Iti kinalaing mo amang bigbig iti saan mo mat ako kwa. Nagatlan kalakit nga road. Sa bawil ko naman. Anya lakit din. Awanan ka iti bain a bakla ka. Anya tinaramid mo iti pantek, Hoy! Amin matan ket ipabasol mo kanya kuan. Sino ko mati pabasulat no sana si ka? Agtatakaw ka lang arudan. Kabilang pa iti sa bawil ti pantek. Nagawa na ba man? Ay na, naggatil ti apit ko gapo iti inaramid mo. Gunggunam. Ang nay. Ni Lorna ti kasaritam sa ludsudam no anyat inaramid na iti pantim. Anya? Yes! Kana mo maring, husto lang day nga inaramid ni Lorna kan ka, tapno agnakam ka. Isakit nak ni Lorna. Taam mo na, asaan asak ti agal-ala iti mapukpukaw nga usar mo iti banyoyo. Nagadukit nga ibagbagamon, salbag ka. Neta, nakarit ka pa ilaang? Ay pumanaw kan. Tano saan? Day tarupam ti radradak iti sa bawil, oray kita kunamsa. Ala, agtalaw ka no di mo kayat nga ipunas ko day ti panyok nga ado sa bawil na. Ala, agtalaw ka! Talaw! Pumanaw akon! Saan ka napabasulan, bakla? Ay, panaw! Panaw! Di pa'y lalumtag tapit mo! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.